Haga jing lekai Asian Champion Trophy Final happening ke India Persia ke China. Haba pai shagan ke jing lekai ki thei lekai jongkari India kila khor ka Namjop hadin bagi lala abat pelim ke China da shigula not. Baleng bag ke jing job ke India kala yo banra ka nam adu jongka Women Asian Champion Trophy banda usnam arajal ar phusau. Haga jing lekai Davis Cup quarter final kabari ka World Cup jongka jing lekai tennis happening ke Germany Persia ke Canada. Haba pai shagan ke jing lekai ke Germany kala khor ka Namjop hadin bagalala abat pelim ke Canada da arla not. Hagawai par ke jing lekai happening ke Netherlands Persia ke Spain. Haba pai shagan ke jing lekai ke Netherlands kala khor ka Namjop hadin bagalala abat pelim ke region Rafael Nadal da arla kawai. Bada hagan ke jing lekai Nadal ulamar ika namrem. Bad gane ke deru ke jing lekai bakhatdu jongu nakabenta ke Spain. Haga jing lekai Women Champion League happening ke Lyon Persia ke Roma. Haba pai shagan ke jing lekai ke Lyon kala khor ka Namjop hadin bagalala abat limsuk ke Roma da saula kawai. Bada hagan ke jing lekai ke Diani kala yo bentiap argol nakabenta ke Lyon. Haga jing lekai happening ke Chelsea Persia ke Celtic. Haga ke jing lekai ki thei lekai jong ke Chelsea kila khori ka Namjop hadin bagilala aban limsuk ya ki thei lekai jong ke Celtic da laila not baleng bag ne ke jing job ke Chelsea kadang bad ya ke kerdan ka bening kong Haka mit ya king point. Haga jing lekai happening ke 20 Persia ke Real Madrid. Haba pai shak ne ke jing lekai ke 20 kala yo ban ki jar nengkong Haga minit ka ba arp kundai lengba ka Jamie Henry Hashwa ban kut ka kila step kata Haga minit ka ba South Pilsan plus R ka Real Madrid kala yo ban tap ya ke gol pen ya khai lengba ka Caicedo. Badai haga kilamit kata haga minit ka nyau peway ka Real Madrid kala yo ban tap ya gol ka ba R lengba ka Brun. Bad haga additional minute kata haga minit ka ba khandai peu plus sau ka Redondo kala yo ban tap ya gol ka ba lai nak benta ka Real Madrid. Bad haga minit ka ba khandai peu plus Real ka 20 kala yo ban tap ya gol ka ba R lengba ka Sophie. Bad hada bukut ka jing lekai ka Real Madrid ka khori ka Namjop da lai la R. Haga jing lekai Santosh Trophy happening ke Meghalaya Persia ke Arunachal Pradesh. Haba pai shakne ke jing lekai haga kela step ke Arunachal Pradesh ka tam da ar la kawai. Henry Day haga kela mit ke Meghalaya kalala abat pelim ke Arunachal Pradesh da saula lai. Bad haga ne ke jing lekai full moon mukhe mulya bentiap ar gol nak benta ke Meghalaya kata haga minit ke ban riu peu ar bar haga minit ke ba pra peu lai.